баары мурда мындай болчу эмес биздин кезде. Чо там не болду кыз үчүн салып эле? Жумагүл жакшына болчу. Не форма? Ой не, жаман эле мына нервтенесиң го, нервтене турган часовлорго келип калдың я. Жумагүл чогуу бийле издебедик беле. Жигиттин бийлегени өлгөнү деп коет. Жумагүл, Не? бүгүн важный күн, финал. Финалың фигня бар го. Эмне эркек кишиде сезим жок деп ойлойсуңарбы кыздар? Эркек киши эле кыйналат, булгат, просто эмоциясын сыртка чыгара албайт. Ата үйгө отуруп ыйлайбыз, булгабыз биз делечи. Сеним не бууп атат, айтчы. Билбейсиң да сени. Өткөндө компьютерный клубка барып туруп контурдан ойноп берип атсам, бир дал келип отуруп далтырайт. Военкоматка жүрбөйсүңбү деп эле өзүнчө элечи. Анан барбайсыңбы? Эркек болуп кыйратып атпадың беле? Жок, базар жок, мен барам, просто мен кыз болуп атпайм бе? Сенби, кызбы? Не сомненияң барбы? Бар. Мына түрүңө ким ишенет? Түрүңү кара. Мындай доказать эткенди паспорт көрсөтөсүң го? Паспорттагы түрүңү көрсөң сен. Брате. Барыңар элечи, школныйда ушундай эле болгонсуңар негизичи. Блин, айымдар жаман бети жок болсуңар да, урматтуу эркектер, мындай айымдарыңарга ишенип, эртең сырыңарды айта албагыла. Бир күн ушинтип фотоңорду көрсөтүп салат, айтып коеюн бар го. Сен болбой эткенсиң, мына Каке менен эле сүйлөшөйүнчү. Каке, брат, кандайсың? Жакшы. Бүгүн кечинде бошсуңбу, ичпейлиби? Эми жума жеш үчүн бир повод болуш керек да. Ой, повод дейт го, сенин мына турушуңдун өзү повод го. Мынандай бет менен сен алкаш болуп кетишиң керек эле бар го. Сен андан көрө мындай кыл, күзгүн карап алып туруп эле иче бер бар го. Ой, мына келди дагы алып кетет мени. Ой, мына турат, дал келди, мына булжырапчы. Аскарбеков. Не? Сени кыргыз армиясы күтүп жатат. Мекенге кызмат кылабыз, жүр. Барына чексиз. Барына чексиз. Жок, братан, негизичи мен кызмын да, братан. Мен кызмын. Кандай кызсың? Мен кызмын, братан. Чындап мындай кадимкидей эле кызмын да мен дагычы. Дай. Паспортуң барбы, паспортуң? Паспорт азыр эле көрсөтпөдүбү, братан, Көрсөтөйлү мына мен. Укам, не алды отасың? Фуй, кантип далилдейм буга, Братан, мындай, мен кызмын да кантсем кимде? Отуруп эметем да, братан, дечи. Мындай, отурам мен дагычы. Бардык эле отурат. Не анан? Жок, отур уктайм, братан, отур уктайм. Бардык отур уктай алат. Не болду? Кантип түшүндүрсөм экен? Айта сен. Финалда нормально ойнойбуз дебедик беле, мыналарды каяктан алып чыктың? Ошо туура айтасың, бул каяктан келди? Келди. Жүрчү бияка чечишип келели, кыз экенби? Урматтуу туугандар, менин жакшы жаңылыгым бар. Жакында турмушка чыгып атам. Анан бүгүн девичнигим болуш керек эле өзүчө. Финал болуп калып, ушул жерде девичник өткөзөйүн деп чечтим. Менин девичниме кош келипсиздер. Девичникке конок катары Мурат Жалиев устатыбызды чакыра алсам болобу?
можешь ты оставить мне. Muratка, мен жигитим өлө серьезный деп коюң. Анан девичникте мен кыздар менен, жалаң кыздар менен отурам дегем да. Мага подруга болуп бериңчи. Макул? Жүр, подруга. Азыр дагы бир подругам келет эле да. Калыгүл. Привет. Привет, подруга. Кечир. Просто кармалып калдык да биз салонго барыпчы. Салонуң аты эмне? Жабык бекен. Жоқ, салонды мен бузуп салдым. Жакшы келип алдыңарбы? Оны алдым да. Отуралы, подружкалар. Давайте отурайлы. Тоқтап тұршы оны, мен тептіріп алыншы, мен дағы тұрмышқа шығып кетейін. Жүргүлө отурасыз кыздар. Отурга. Келе подружкалар отуралы. Кыздар, мен жигитим өлө серьезный деп койгула. Кичине мындай чолжуңдабай жакшына отурасыңар, Жал жактай отурайлы. Давай ичпейбиз анда. Жанынан чалып коюнчу. Алло, Жан. Алло. Да, Келтасыңбы? келдим. Тезирээк келчи. Ох, Досым, короче, кыздар, теке дейин. Текеби? Теке Бир кыздар менен раса кайф кылып, а? Досым, подружкалар, теке мен көргөм, досым. Досым, подружкаларын көрсөң, тоңуп каласың. Койчу! Бактым ачылат окшойт. Тоңуп кал. Актылек, нолор тек эмес, уйго. Жо, теке, жо, сен просто булар жан дүйнөсүн билбейсиң да, досым. Жо, мен мынандай теке көрүлек, эркек. Койчу, Булар жакында эле теке болду, досум. Жакында эле. Досум, мени уят кылба, досум. Ном тек эмес, арашан болуп турат, карасаң эй. Кой, Актылек, нормай, кой. Теке кыз, өзүң кызың сулуу болсо болду. Досум, Кой, мен кеттим. өзүңкү өлтүрбөйт, калбага кетпе, досум. Досум, кетпе, сурачы, досум. Кетем, не болгон жазам мына? Калтырма. Не кылдым мен сага? Кандай кылдым мен сага? Жан. Бұлар... эмне болду? Дедек кабас. Бар. Кетпей турсаң сен. Берге. Берге dey. Эй! Берге dey. Ya aka oynatmasanız iyi. Aka benim de. Ben uşular için kestim şimdi geldim mi? Aka koyun aka iyi aka benim de. Erten ben yine patak ötkül aka. Canım o жөндеп койсоң аяшты. Жөн. Эмне Мен болду? еркелетіп атам да. Дайым ушундай балдарды үркүтөсүн, отурчу. Ушунун айына тийбей жүрөсүн. Sen mına gül sağa. Biz kayta öreyle yaşa. Kaytasın tutur. Oturgula. Oturup keteriz. Oturup jatıp keteriz bugün biz. Otur. Uşağı bergemez ha, bergemez. Bir dakika oturağız mı? Stolga otur. Şu dostum. Bas. Берге. Dostum. Çok ben çerge dili oturarım neyse. Dostum da kızlardın bir kız bir bala alıp oturayım dostum bas. Dost. Çık dostum. Otur dostum. Kuday. Қандай? Подружка. Бұлар міне девичникке ата бала келген бе? Жоқ, ушундай да түрлөрү. Pata vergenden geldiniz mi Çamapa? Sizler вообще девичникке тиешиңер жок. Не болду, дос? Айтсаң, жүйүттөргө. Çamapa sizin девичниңизге 46 жыл болсо керек эле. Ne kılıp duruyorsun? Toşuna devişlik mi? Çoğapaşlık oldu o zaman. Ошодо жүйүттөрүнө көңүл ачып отуралы да кичине. Ошо да.
Мыналармен кантип көңүл ачасың? Мыналармен максимум ичиш керек. Мыналармен кантип? Ич да. Dayanma be 200-200'den çok öyle ha. Жок. давай Жок, мындай кылайынчы. Танышып отуруп мындай. Танышып отуруп мындай көңүл ачып. Салам алейкум, кандай брат, жакшы? ака мен кызмын Жоголчу бар. Жүрүсүң. Сиздин атыңыз ким? Zura. О, дура енді. Зура, bir söz айтсам қапа албайсың ба? Менің атым Зура деп мындай бір қыздай ничке айтып көрчү. Benim adım Zura. Томпақ гүл. Сіздің атыңыз кім? Амина. Амина. Амина секси баб біля. Буй, ауылда тойыч. Амина, үйдегілер башқа ат таппашып тұр ба? Сен бірақ өзіңі прям сұлу сезініп тұғытпай атасың амен, а? Сыртың абдикарым, ичіңде бір фея жашайды оқшы. Молодец, епті есен аман шығып асаға. Мен қочып кетем, сен Құдай сақтасын деймін. Жоқ, просто танышып отыралы да, жігіттер, мисалына Зура сыртынан аябай қарды көрінгенмен ичи жан дүниесінде берешен, ак көңіл. Бербейле қойсыншы, түсінің бі? Ичпеле бербейле қойсын. Манам жебейім олған ұқтың бі? Şunu al koyar. Yok, gereği yok. Бирок карасаң көрүнүшүнөн берешен кызга окшоп көрүнөт. Жоқ, тоқташы, мындай қылайыншы. Мындай, ептеп ақтілек мас болып алсам бір бәле олар мыналарыңшы. İçeyle ne içesin? Biz sana buzuk emez, ne de atadın sen? Bitin var mı sen? Ne buzuk da oydu atadın mı? Buzganға дәле желание жоқ сені. Онда 15 ауыз келіп бұзалбайыз сені. Сені бұзғаннан көрі оғышты бұзып башынан құрып қойса болады да. Жаным. Арашандай. Сілер сценарийде жоқ эле сөздөрдү айтасыңар ғой, э? Бизче башкача айтып алып чыктыңар эле. Жоқ, ака. Оны билгенде калдыгы көз чыкпайт, эмне? Жоқ, сценарий бар, оға башыңыз жетпейді. Жоқ, ладно, мындай болды. Не içесің дейтілер? Айда, жігітіңе сөз беріп қойбапсыңар да. Не içесің, Алчыка? Не içесің? Мен көтөрө албайм, ичсе. Canım, сатақ олай, bir ордынан тұрчу. Мына тұрышта сен 4 тонна көтересің. Шын айтайым деп, арақ сені көтер әлбәші мүмкін. Ben kaçan götürürüm. Қойшы бар. Сен айтпаған кемсіттер бе? Ал дегенде звезданың қызы вообще-то. Мынандай қара звезда қаяқтан болды екен? Звезданың ата-енесі бар ма? Ооба, Гүлназ Шыныбек қызының қызы бұл шо. В общем, Африканың результаты келсің, да? Молодец. Неме? Амина. Амина башқа, бет башқа oldu. Neden? Olsun Amina'nı çakırıp koysun sen. Жоқ, бұның ішінде фея жашайды, нормально. Амина, сен апаңы тартқан болсаңшы, апаң раса хит болды атқой, бір билеп беріп қойып ойсың қосын. Давай, ұқмұрш биле береді, биле деле. Ана сілерге. Не жақшылық Гүлназия мынау? А менің болса Зура досым, соны нырдайды. Азыр бұдап бер. Almatı'da çok. Сен не болбай қалған ұқсайсың, а? Наррақ, тұрғын қандаш. Кетейлі, дуа қылайлы. Yok koy. Давайте андан көрімді, кішіне көңіл açып биле-биле, вальске түшпейсіңдер қандай дейсіңдер, Biz valizke dayarız. Сен мындай қылында, аяш сілер екің вальс білелемен сигарет чайып келейін, а?
Қоя билесең мындай қыздар. Жоқ, кимисімен Тарт билейсің? қыздарды бір өзім тарт, мен өзім билеймін берді. Hadi ekos bileyim. Көтеріп алам, қиналбайсың. Мындай қылалшы, сен чото мындай мені жеп қойшыдай Алло. болтасың. Келдім. Амина, мен Мақұл, билейінші. кет тамасыр. Болыпты. Амина, жүр көз. Қыздар, менің бір подругам келбей тұғат. Қайсы подругаң? Атчалайын. Вай, базар жоқ, подругаң бар біләш? Бар. Ошондай қылдылашы, Ең сұлу подружкалар ошол. Точно ба? Атчалам. Амина, бар, кетші бар, Эля, елдансың бі? Тезірек кел, бүт қатата келші бір. Geçirip koygularçı kızlar, Gülnaz beni banyoga düşüp geç kalıp kaldım. Жоқ, Аяш, мақтап атқан баяғы қызыңар ұшы да? Ова, Эля, аты. Kız var үйде kıl жаппайды дейді. Жоқ, мындай қылалшы. Сілер жақшы отыр әлі. Амина, мен соға деле разымын басшы. Жүр біз, ова, біз Чоң батамыздан. бас, мында. Сілер қол чағып тұрла, мен Аминаның үйіне кіргізейін. Мұратжалиев! Чоң рахмат барына. Негізі командабыз чачылып кетсе дағы, эки қызды көңілімізді қарап, шығып берген жалпы ағаларымызға терең ыраазычылык билдиребиз. Анан оюндун соңунда бир нерсени айткыбыз келет. Девичник негизи кыз балдардын бойдокчулук менен коштошконун билдирет да. А биз бул көрүнүш менен бүгүн бул сахнадан төбөлүккө кош айтышып атабыз. Ооба. Бул финал, акыркы оюн биз үчүн. Негизи мындан ары буйрукса турмушка чыгып, жакшы үй бүлө күтүп, жакшы жар болууну үмүттөнүп жүрөбүз. Анан Кадыр ага, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин атабыздай болуп кеттиңиз. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, бизди колдогонуңуз үчүн терең ыраазычылык. Албетте, сахнада жүргөн адамдар билет, сахнаны даамын таткандан кийин аябагандай кыйын коштошуу. Сиздерди кыйбай турабыз. Ар бир демиңиздер, ар бир колдооңуздар, ар бир өзгөчө сезим бергениңиздер биздин жүрөгүбүздө калат. Күйөрмандар, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Негизи бул жерде башка да командалар коштошуп кетти. Алардан мындан ары да сахнага чыгууга мүмкүнчүлүк бар, жана дагы чыга алышат. Ал эми Айымдар командасы мындан ары бул сахнага эч качан чыга албайт. Ошондуктан бир нерсени айтып кетем. Буга чейин биз сахнада кээ бир туура эмес кылыктарды кылып, туура эмес сүйлөп кое турган болсок, кыз балдардын эрке кылыгы деп билиңиздер.
Бүгүн мен сахнадан кетип жатканыма бир жагынан капаланып атсам, бир жагынан сүйүнүп турам. Бүгүн мен атамдын туулган күнү. Ал инсан сиздердин эле араңыздарда отурат. Сахнага чыгып берип коесузбу? Ушундай важный күнүңүздө мен сиздин жаныңызда, мен сиз менин жанымда болуп колдоп атканыңызга чоң рахмат. Мен сизди жакшы көрөм, ата. Мен сиздин кызыңыз болгонума сыймыктанам. Кичинекей туулган күнүңүзгө белегим бар. Ата, сизди жакшы көрөмүн. Сиз бар үчүн мен ушул даражага жеттим. Буйруса, бул сизге арналган кичинекей белеги. Анан бир канча мүнөттөрдөн кийин балким Кудай буйруса биздин көптөн күткөн кыялыбыз болгон кубокту тапшырып калабыз деген үмүттөбүз. Өмүрүңүз узун болсун, ден соолукта болуңуз. Аталар ар дайым узак өмүр сүрсүн. Анан чоң рахмат. Айда атасын айтса, сен эмне апаң айтпадың дебесин апамчы. Апам да ушул жерде олтурат. Апаке, мен сизди аябагандай жакшы көрөмүн. Ар качанда сиз менин жүрөгүмдөсүз. Бар болуңуз. Сизге болгон сүйүүм дагы, сыйым дагы чексиз. Көңүлдүү жигиттер, күйөрмандар, баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Багыттарым алабы